We've been humiliated. We have been twarasuzuguritse twarasuzuguritse pe. Tugomba kwigisha abantu iyo wishe umunyafurika y'epfo ni ibibazo kuri wowe. Turi kumwe n'urubyiruko rudafite akazi, reka dukoreshe ayo mahirwe dushaka uburyo dutanga igisubizo, dusabe perezida, tuzane urubyiruko turutoze, tujye guha M23 isomo, tujye kwica M23 batwiciye abantu. Speaker, turi kuvuga cyane, dukeneye abasirikare, mubwire abasirikare muze mu gisirikare, dukeneye abasirikare tujye kurwana, turananiwe hano muri Pariroma. Mu gihe bikomeje kuvugwa ko Bukavu hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu ndetse abacuruzi, abanyamafaranga, abantu bafite ibigo by'amashuri n'abantu batandukanye batangiye kuzinga utwangushye bava muri Bukavu bambuka bashaka ahantu bahungira. Muri South Africa inteko ishinga amategeko yongeye guterana basuzuma ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko batekereza ku buzima bw'abasirikare ba South Africa bagera kuri 14 batakarije ubuzima muri iyi ntambara M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo FARDC. Bikaba kugeza ubu ngubu babasirikare 14 boherejwe muri South Africa iwabo kugira ngo bajye gushyingurwa banahabwa icyubahiro bakwiye. Kugeza ubu imirambo ntiragera mu gihugu cyabo, ariko by'umwihariko mbere yuko ngera kuri icyo kibazo, mu nteko abadepite bafashe ijambo, buri muntu akavuga byumva. Benshi basabaga ko igisirikare cya South Africa, abaturage ba South Africa, urubyiruko muri rusange bashaka uburyo bongera bakihuriza hamwe bagahuza imbaraga, urubyiruko rukinjira mu gisirikare ku bwinshi maze bagasubira muri Kongo koko bagahisomo M23 yishe abanyafurika y'epfo 14. Uyu mu ministry w'umuco, siporo ndetse n'igorora muri iki gihugu yafashe ijambo yarakaye cyane, yacitse intege, avuga ukuntu igisirikare cya South Africa cyasuzugwe muri kiriya gihugu cya Kongo, akavuga yuko bidakwiye kurangirira aho ngaho, ahubwo bakwiye kongera kwisuganya, ndetse nawe ubwo akavuga ati ngomba kuzahagarara ku murongo w'imbere, ngiye kubabanziriza ngiye mu gisirikare, tugende dusubire muri Kongo duhisomo M23 kuko twarasuzuguwe cyane. Umugabo yarakaye, yavuze amagambo akomeye, abadepite barangije bakoma amashyi bamushimira. Benshi baravuga bati tugomba kujyayo, abandi bakavuga bati murimo kwikinira, wakavuga ati tugomba kuva mu magambo tukajya muri Kongo guha M23 isomo. We've been humiliated. We have been humiliated. We have been humiliated. And we must teach people, when you kill a South African, there's consequences. Iyo wishe umunyafurika y'epfo We are sitting with the highest youth unemployment in the world. Turi kumwe n'urubyiruko Let us rudafite use this akazi, opportunity and reka call for dukoreshe ayo mahirwe conscription, Honorable President, dushaka and uburyo bring dutanga our young igisubizo, people and train dusabe them. perezida, And while we train them, tuzane let urubyiruko us go and turutoze, teach M23 a lesson. tujye Let us guha go and kill M23 those that isomo, killed our soldiers. tujye I kwica don't know, M23 batwiciye abantu. These ones are talking a lot here. Speaker, we need soldiers. turi kuvuga cyane, you call yourself dukeneye Commissar, abasirikare, you call yourself CIC. dukeneye abasirikare, We need you mubwire there. abasirikare muze There's mu people that we gisirikare, need you to go fight. We are tired dukeneye here in abasirikare Parliament tujye of toy kurwana, soldiers. We turananiwe want, hano muri Pariroma. this is war. People are dying. Iyi ni You are intambara, calling yourself abantu titles bari here. gupfa. Go and fight. I will be one of the first Dukeneye kujya to kurwana, join the ngewe battalion ngiye kuba uwa to mbere, go and fight. ngiye kuba uwa Let mbere us muri go and get batayo, our people, and you must tugomba follow me. kujya Let's kurwana, go and fight real fights, not this tugomba kujya fake kurwana names of intambara the army. nyayo, I salute apana you. ibingibi Thank you very by'imikino. much. Murakoze cyane, ndabashimiye. Abantu bamukomeye amashyi barishima, baravuga bati wow, uyu ni wo mwanzuro wa nyawo. Ingabo zigomba kugaruka, ariko zikagaruka tumaze guhisomo M23 kuko ibyo yadukoreye ntabwo bibaho. Ibyo yadukoreye ntabwo bibaho. Mu nteko benshi nicyo kintu bahurijeho, hagati aho ngaho benshi bakavuga yuko bababajwe nuko kugeza ubu South Africa, igisirikare cya South Africa kitarabasha kugeza muri South Africa
imibiri 14 y'abasirikare bapfiriye igoma ndetse n'inkomere zahakomerekeye nazo ntizirahagera. Bakibaza abadepite batese mwa bantu mwe iki kibazo kizakemuka gute? Imiryango ikomeje kutubaza ukuntu ikibazo kigomba gukemuka, imiryango irababaye, imiryango irahangayitse. Dushaka uburyo iki kibazo gikemuka mu maguru mashya, n'ibitaba ibyo dushaka n'uburyo ingabo tuzikura muri Kongo, kuko ibi ngibi ntabwo ari ukugarura amahoro, ahubwo ni intambara abasirikare bagiyemo muri Kongo bakaba bakomeje kuhapfira ku bwinshi, natwe turanga twicaye mu nteko. Uyu munyapolitike benshi muzi cyangwa mujya mukurikirana witwa Julius Malema, numwe mu banyapolitike batajya barya indimi, numwe mu banyapolitike batajya baceceka cyangwa se ngo barenzeho igihe hari ikibazo muri South Africa. Uyu munsi ni umwe mu bagabo nanone bafite ibibazo, nubwo South Africa ifitanye ibibazo na Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse guhagarika miliyoni zijya kuri $500 z'amadolari zageneraga South Africa buri mwaka. Aya ni amafaranga yifashishwaga cyane mu buvuzi, mu gukurikirana abafite agakoko gatera sida, ibyorezo bitandukanye ibyorezo bitandukanye birimo igituntu n'ibindi bitandukanye. Julius Malema muri iyi minsi nawe afite ibibazo bikomeye cyane. Umukire wa mbere ku isi Elon Musk aherutse gutangaza yuko uyu mugabo ari umunyabyaha ruharwa, arimo aramushinja gukorera jenoside abazungu, kubera yuko mu magambo avuga muri iyi minsi arimo aragaragaza ko haranira uburenganzira bw'abirabura. Ariko noneho Elon ndetse na Trump kugeza ubu ngubu ni umuntu umwe muri politike ya Amerika, bakavuga yuko uyu mugabo akwiye gufatirwa ibihano. Malema nawe ntabaga byumva, avuga yuko adatinya Elon Musk na gatoya, akavuga yuko ahubwo abona ari umuntu utarize, ari umuntu winjije. Ati ndumva namuhisomo, ndumva nkwiye kumwigisha, Elon ni umuswa. Why must I educate Elon Musk? He looks like an illiterate. The only thing that protects him is his white skin. Uyu mugabo, uyu munyapolitike akaba nawe atumva uburyo igisirikare cya South Africa kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko yabanje kwikoma cyane igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko ari cyo cyagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo M23 ibone imbaraga, M23 ishyigikirwe, M23 ibone ibikoresho biteye imbere. Ikindi akavuga izina rya Perezida Paul Kagame ko ari ushyigikiye uwo mutwe. Gusa uruhande rw'u Rwanda rwo rwagiye ruhakana kenshi ko ntaho ruhuriye, nta sano na rike rufitanye na M23, uretse kuba ari abasirikare, ari umutwe w'abanyekongo wihuje kugira ngo haranire uburenganzira bwawo. Leta ya Kongo nayo igashinja u Rwanda ko ibyabaye byose, ibibazo irimo byose bituruka aho hakurya mu Rwanda. Hanyuma uyu mugabo Malema nawe yafashe ijambo mu nteko, yavuze amagambo aremereye, avuga neza ko perezida w'iki gihugu yababeshye, guverinoma yabeshye abaturage, ndetse kugeza ubu ngubu bakaba nta kuri na guke bafite, uretse kuba icyo yabwira abantu ari uko abasirikare ba South Africa bakomeje gupfa kandi bazira ubusa. Yavuze ati kohereza ingabo za South Africa muri DRC byari mu butumwa bwa SADC Sami DRC guhera mu Kuboza 2023. Boherejweyo batubwira yuko bagiye kugarura amahoro, ariko mu by'ukuri ingabo zacu ntabwo zoherejwe ngo zigarure amahoro, ziriyo mu ntambara ya nyayo kandi bahanganye n'abantu bafite imbaraga. M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ishyigikiwe na Paul Kagame. Guverinoma yacu yananiwe kubwiza ukuri abantu. Ukuri nuko abasirikare bacu bahanganye n'umwanzi ufite ubushobozi, ufite igishoboka cyose n'ubutasi, bafite ibikoresho. Twebwe boherejweyo nta drone, nta ndege, nta bundi bushobozi n'ubufasha bwa gisirikare. Baratereranywe pe, bari kurwana intambara batazatsinda kandi kubera iyi guverinoma yananiwe. Igitero cya Goma, M23 ifata Goma, byagaragaje intege nke z'igisirikare cya South Africa. Nta bumenyi, nta butasi. Ingabo za South Africa zabuze amakuru ya nyayo kugira ngo zishake uburyo
zisubiza inyuma igitero cya M23. Dukwiye kubwizanya ukuri, kohereza ingabo zacu muri DRC ntabwo bari kugarura amahoro, bari gutakaza ubuzima mu ntambara batazigera batsinda. Guverinoma ikomeje kuboherezayo bagapfira ku butaka butari ubwabo, banapfa imibiri ntigarurwe iwabo mu gaciro bakwiye. Turacyategereje imirambo, nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo yari yavuze ko imirambo igomba kuza umunsi ukurikiye. Ya mirambo kugeza ubu ntiragaruka inaha. Muri make abadepite ndetse n'abanyapolitiki batandukanye muri South Africa bifuza yuko, benshi barifuza yuko ingabo zacyurwa zava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikagaruka mu gihugu, kubera yuko nk'ibyo Marema avuze, barahamya ko ingabo zirimo zirapfa ku bwinshi, ndetse bakaba banavuga yuko batizeye mu by'ukuri niba abasirikare bapfuye ari 14 gusa. Abandi bakaba basaba yuko leta ya South Africa n'ibindi bihugu bya SADC na East African Community bakora uko bashoboye bagakomeza kumvisha leta ya Kinshasa ko igomba kugirana ibiganiro na M23 kuko ari byo bigomba gutanga umusaruro, naho ikijyanye n'intambara kitazigera gishoboka. Ni nabyo Marema Julius yavuze kugeza uyu munsi, yemeza ko ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo na leta muri rusange bakwiye kwicarana bakaganira, bitaba ibyo iyi ntambara ntizarangira.